Tu sú 4 príbehy mladých podnikateľov, ktorých prijali na svojej pôde skúsení podnikatelia z iných krajín. Európsky program Erasmus pre mladých podnikateľov spája týchto partnerov počas obdobia 1 až 6 mesiacov. Jeho cieľom je podpora podnikania a príležitostí pre rozvoj malých a stredných podnikov, najmä na medzinárodnej úrovni. Práve tieto podniky vytvárajú viac ako 80% nových pracovných miest v Európe. Mária a Panagiota Vlachové sú sestry. Ich podnik Ferejkos Helix má sídlo v Korinte. Simone je mladý agronóm, ktorý prichádza z univerzity v Katánii na Sicílii. Spája ich rovnaká oblasť hospodárskej činnosti – chov slimákov. Alla Ferejkos io mi applico per fare delle analisi degli allevamenti, analisi agronomiche, pratiche, perché no poi anche delle analisi sul mercato, sul business degli elicidi e sul mercato internazionale, promuovendo perché no il prodotto con dei presidi e delle certificazioni in quanto prodotto biologico. Podnik Ferejkos Helix, založený v roku 2007, sa špecializuje na pomoc pri zakladaní fariem na organický chov slimákov. Simone tu bude pôsobiť 6 mesiacov. Καταρχήν ο Σιμώνε είναι Ιταλός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι και εγώ και η αδερφή μου, αλλά και σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην εταιρεία μιλάνε Ιταλικά. Κατά δεύτερον είναι ότι η εταιρεία μας συνεργάζεται με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας, το οποίο εδρεύει στην Ιταλία. Και κατά τρίτον, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Σιμώνε έχει σπουδάσει γεωπόνος και έχει ένα πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εταιρεία μας. Organické poľnohospodárstvo zažíva v Európe prudký rozvoj a obrad podniku Ferejkos sa stále zvyšuje. Chov slimákov sa vykonáva v prirodzenom prostredí. Ako tlmočníčka a prekladateľka nepočítala Panagiota Vlachová s tým, že bude raz podnikať, ale zmysel pre podnikanie sa u nej jedného dňa prebudil bez toho, aby to očakávala. Η ιδέα προήρθε μέσα από ένα αστείο. Η Μαρία, η αδερφή μου, έτρωγε σαλιγκάρια στην Ελβετία και πλήρωσε τότε για 12 τεμάχια 37 ευρώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση και έτσι ξεκίνησα και εγώ να το ψάχνω. V súčasnosti podnik poskytuje odborné poradenstvo a pomoc poľnohospodárom, ktorí sa zaujímajú o túto činnosť. Podieľal sa na vytvorení viac než 140 fariem na chov slimákov. Počas stáže môže Simone zdokonaliť svoje modely analýzy pôdy a vytvoriť propagačné modely, ktoré mu poslúžia pri založení vlastného podniku. Sicuramente è importante Erasmus Impresa perché questa collaborazione porterà ad una nuova apertura commerciale tra quella che sarà la mia azienda e la Ferejkos, come una ditta commerciale molto affermata. E soprattutto penso sbocchi commerciali ed promozionali per i prodotti siciliani all'estero, in tutta la comunità. Tento program je výhodný aj pre hostiteľský podnik. Simonové znalosti v oblasti právnych predpisov a marketingu v organickom sektore predstavujú nezanedbateľnú výhodu. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμώνε στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Na účasť v programe Erasmus pre mladých podnikateľov treba preukázať dôslednú motiváciu. V tomto ohľade bol Simonov obchodný plán veľmi presvedčivý. Io ho elaborato un business plan per l'Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale, cioè diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici
e far vedere, apportare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Vďaka programu Erasmus pre mladých podnikateľov sa mohol Simone plne zapojiť do činnosti podniku Fereikos Helix, ako sú vzdelávacie semináre organizované pre budúcich chovateľov slimákov. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαδοθεί περισσότερο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε την εξωστρέφεια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πραγματικά να τις αναπτύξει σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Prijatie začínajúceho európskeho podnikateľa prináša zodpovednosť. Tento program je však skutočný odrazový mostík na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na medzinárodnej úrovni. Consiglio a tutti i giovani imprenditori, perché è un'esperienza unica e fa crescere sia scientificamente sia nell'animo. Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka, učiteľ, umelec a fotograf. V roku 2004 založil Katombet, webový portál berlínskej scény. Je na ňom umiestnených vyše 14 000 jeho fotografií. Je hostiteľom Litovčanky Julie Gojdovej, absolventky ekonómie a divadelnej herečky. Do Berlína ju však priviedla vášeň pre fotografovanie. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Julia strávila v Berlíne v rámci tohto programu 3 mesiace so zámerom nájsť si tam následne prácu. Od pádu Berlínskeho múra priťahuje Berlín ako multikultúrna a uvoľnená metropola mnoho umelcov, ktorí v nej nachádzajú podporu a inšpiráciu. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Obaja fotografi si z bývalého pivovaru vytvorili na niekoľko hodín umelecký ateliér. Julia Gojdová má k fotografii veľmi osobný prístup, ktorý sa odlišuje od prístupu Jana Sobotku. Obidvoch však zaujíma portrét. Počas práce s modelmi sa obaja ocitli na rovnakej pôde. Mohlo tak dôjsť k vzájomnej konfrontácii ich vnímavosti a techniky. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen.
was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Julia našla počas tejto spolupráce to, čo jej chýbalo vo Vilniuse. Kreatívne prostredie a umelecké a pedagogické schopnosti skúseného fotografa. Teda všetko potrebné na vytvorenie vhodných pracovných podmienok. Šitą programą labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julia má v úmysle skutočne ostať v Berlíne a založiť si vlastnú spoločnosť. Vďaka tomuto programu si už vytvorila meno na profesionálnom trhu. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai. Výstava o podnikaní v Bruseli. Thomas Verdier Fuentes, čerstvý absolvent inžinierskej školy v Lille vo Francúzsku, sa špecializuje na podnikanie. Táto výstava je výsledkom jeho výmenného pobytu Erasmus pre mladých podnikateľov. Vedľa neho je Thierry Van den Broek, riaditeľ hostiteľského združenia Poseko. Vráťme sa však o niekoľko mesiacov späť. Notre ASBL, qui s'appelle aussi Centre d'information pour une économie positive, en fait fait la promotion de tout ce qui peut dans l'économie apporter une contribution à la société. Donc ça peut être des concepts comme le commerce équitable, les investissements éthiques, la construction écologique, le tourisme responsable, enfin tous ces concepts-là. POLZAP je názov projektu spoločnosti, ktorý Toma predložil na získanie účasti v programe Erasmus pre mladých podnikateľov. Jeho cieľom je vytvoriť systém vyhľadávania finančných prostriedkov pre malé a stredné združenia. Dans mon projet, j'ai ressenti, peut-être parce que je venais de finir l'école, un manque d'expérience. Et le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs permet justement, en lien avec son projet, de développer une compétence forte chez un entrepreneur aguerri déjà dans le même secteur d'activité. Združenie Poseko vykonáva činnosť v sektore sociálneho podnikania. Prichádza tam pracovať mnoho mladých Európanov. Vďaka týmto 5 mesiacom v rámci tohto programu mohol Toma vytvoriť a riadiť projekt na plný úväzok. Ciele jeho obchodného plánu sa dokonale zhodovali s potrebami združenia Poseko. Alors c'est la première fois qu'on fait appel à ce programme Erasmus Young Entrepreneur. Il est clair que pour nous, la première chose, c'est que ça nous permet d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc c'est une personne qui peut contribuer concrètement à des activités qu'on a. Donc il y a un win-win qui était indispensable pour nous pour pouvoir accueillir ce genre de stagiaires. Thierry Van den Broek poveril Thomasa veľmi presnou úlohou zriadiť a koordinovať sieť viac ako 35 sociálnych podnikateľov. Musel sa naučiť pracovať, viesť schôdze a prijímať rozhodnutia so svojimi kolegami. Ce qui pour moi m'a pris le plus dans mon expérience ici à Poseko, c'était de partir d'un projet embryonnaire et le faire éclore et l'amener à maturité jusqu'au salon Entreprendre de cette année. Vďaka francúzskému jazyku mohol Toma plniť svoje úlohy v Bruseli veľmi efektívne. Thierry však využila jeho znalosti ďalších cudzích jazykov. Tento program má za cieľ podporiť úsilie malých a stredných podnikov o rozvoj na medzinárodnej úrovni. Je pense que déjà en fait créer des synergies et des relations entre les pays européens permet à quelqu'un qui est national de commencer à penser en dehors de ses frontières. Et donc c'est une première manière de s'ouvrir au monde. Donc c'est essentiel et c'est un bon argument, un bon alibi, je dirais, en fait de forcer peut-être d'une certaine manière des échanges pour que chaque personne comprenne que le marché est aujourd'hui un marché international.
Európa predstavuje jedinečný trh s 500 miliónmi potenciálnych zákazníkov, s ktorým môže Thomas do budúcnosti počítať. Donc le côté international au niveau du business, on pourra clairement le ressentir, en tout cas dans l'entreprise que je créerai en rentrant en France, sur les relations que j'ai pu tisser ici, les relations avec tous les entrepreneurs du réseau notamment, les relations ici avec Poseco, et clairement ça sera un plus le jour où je déciderai de venir élargir mon travail et mon activité à la Belgique. Thomas svoju úlohu zvládol. Vďaka tomuto výmennému pobytu so združením Poseco všetci podnikatelia, ktorých zoskupil v sieti, navštívili výstavu o podnikaní. Il est clair que travailler avec un stagiaire professionnel qui vient en plus d'un autre pays, mais ça nous fait penser parfois les choses autrement et ça nous demande aussi d'avoir la capacité en fait d'avoir confiance en fait dans ces jeunes entrepreneurs. Ce qu'on a fait par la force des choses et le return c'est du 300%, quoi. Eu tenho background financeiro, comecei por estudar gestão. Entretanto, há 4 anos atrás decidi mudar para a área das artes e comecei a organizar concertos e festivais de música. Fiz curso de Arts Manager e agora estou a fazer uma pós-graduação. Portugalčanka Rita Majová je v Londýne na 6-mesačnej stáži Erasmus pre mladých podnikateľov. Jej hostiteľská spoločnosť je Retox Clinic. Podľa jej manažéra doktora Alika Settyho sa pri zlepšovaní zdravotného stavu nič nevyrovná hudbe. I studied very technically. I studied chemistry up until PhD level, but I also consider that at the same time I was doing that, I was studying music, in that I was a DJ and I had a radio show and I was building up my experience and knowledge of music and artists. Retox pomáha nezávislým umelcom a distribučným spoločnostiam pri prístupe na hudobný trh, rádio, film a video. Alex Setty rád objavuje nové talenty. Vďaka programu Erasmus pre mladých podnikateľov mohol objaviť talent Rity Majovej. I wanted to be involved in the program because I believed it would bring me key people, creative people who really want to work in this industry. I believe it will benefit what I do. Those people will bring ideas to me, bring new processes, new ways of working, look at what I do with a pair of fresh eyes. Rita si už založila svoju spoločnosť Iata Fantasia v roku 2009 v Porte. Jej cieľom je priniesť umenie a hudbu do ulic, a to nielen vo svojej krajine. Os objetivos do plano de negócio era crescer de uma forma internacional, conseguir arranjar contactos e estabelecer parcerias com outros países da Europa e outros, e conseguir organizar eventos fora de Portugal. Bikini Beach Band je pomerne nekonvenčná londýnska skupina, ktorú nedávno objavila Rita. Pozvala Alika na stretnutie s hudobníkmi počas skúšky v štúdiu. Chcela by ich pozvať na turné do Portugalska. Aprende-se muito a trabalhar aqui no Reino Unido, porque há investimento na cultura, há investimento em eventos, há investimento nos artistas. É completamente diferente de trabalhar em Portugal, onde o mercado é muito pequeno e de difícil acesso. Alex Setty má vyciberený obchodný zmysel. Rita Majová má bohaté hudobné vzdelanie. Tento príklad ukazuje, ako môže výmena zručností uľahčiť rozvoj mladých európskych podnikov. I think it's the most important thing, really. Very important to help new entrepreneurs coming up, people with new ideas. I think when I started, my field was much smaller than it is. And I really was so passionate, I just pushed myself into it. And I think it would have been really nice if I'd had a mentor. I could have maybe saved time. I would have understood clients. I would have had someone to open doors for me, to show me clients, to get contacts. Hi Joanna, how are you? Na náročnom a konkurenčnom európskom hudobnom trhu je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Rita mala možnosť využiť Alikové profesionálne vzťahy. Otvorili jej dvere k londýnskym štúdiám, hudobníkom i producentom. Eu penso que a parte mais importante que aprendi foi a maneira como o Alex sozinho criou a sua própria empresa e desenvolveu o seu negócio. E o negócio está a crescer
ele já o faz há 7 anos, penso eu. E estou a aprender quais as melhores maneiras de ser comercialmente agressivo, de adquirir novos clientes, fazer contactos num país que tem uma kultúra empresarial completamente diferente do país de onde eu sou. Erasmus pre mladých podnikateľov je vynikajúca príležitosť pre dvoch partnerov, aby využili svoj vlastný talent a schopnosti. Pre riaditeľa malej spoločnosti je to šanca, ktorej sa oplatí chytiť. I think Rita's brought more than I expected. First of all, what we'd talked about and discussed was she was going to help me the business side, the marketing side, social networking, improving my presence in these areas, and she's definitely done this. Viac než 99% európskeho hudobného trhu tvoria malé a stredné podniky. Tento výmenný program ich podporuje v tom, aby sa väčšmi rozvinuli na medzinárodnej úrovni. I would definitely recommend it to other companies. In fact, I've already started talking about it to other people I work with and anyone who's interested, really, people I meet. I think when you have something good, you always want to spread good news. So yes, definitely, very happy. Začínajúci ako aj skúsení podnikatelia sú tí najlepší šíritelia programu Erasmus pre mladých podnikateľov. V súčasnosti sa ich na ňom s podporou Európskej komisie zúčastnili už stovky. Bolo by dobré, keby inšpirovali všetkých tých, pre ktorých je zmysel pre podnikanie neoddeliteľnou súčasťou európskeho hospodárskeho prostredia.